STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaagtig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa, patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang siyang ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Early in the morning. Inarubalad na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-8-8 na mag-8-8 pa. Early in the morning. Maabig, magayaga, masayaksak yakabwasan na Lunes. Ada balang sinansakay pinablin dumuringal na programa tayon early in the morning. Jalabat ada paborito yon istasyon DWGE 88.1. Early in the morning. Kantabay tayo technical side. President Nixon Dakal. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag ti dahito nga programa tayo. Sapay kumada kayo itinasya at nga kasasaad taptangal daw iti Lunes, pit sa 20 iti bulan ti Hulyo taon 2026. Magandang umaga po. Good morning! Good morning! Oila kumonya masiglat. So agaw yunatan. Agaw na Lunes. By the way, Nathan,
araramay dyan amin ya kabyangan na local government unit. Siyempre wala tay flag ceremony. Ya wala ramot sumangiter na saratay mensahe, inspirational message, tapyano na dan na inspirasyon, na motivate, at aray kabyangan na empleyado at ungkulimot iraratan no makakangal ira na saratay inspiring message manlala po at sararatay government officials. Aliwan amay flag ceremony ya watangkan mamapa sakit mansasalitan napilat-pilat supagaw na saratay kalaban mo ad politika tan saraya su supporters da. Karuan walay angi forward ad sikatayo na sakay video. Yaya at agawa su tulor. Base ada samay ipapatalos na samay texter at kaaro daman su inatay sakimot kuno ya rider ya kaaro da so naandi da bilay tan inpumpun niya ng agaw na Sabado. Sa may netizen niya ang ipurward at sikatayo at questionan to at ating gagimira no akin ya sararayan motor riders at aga-anggano inural o dino binano ada sata niya agawan na tulor. Tantayo, wala ray ordinansa, aliwalabat ya local ordinance, nagaingan araya at talagan loy national law at ating gagimira. Ya kapasilong ada Republic Act numbers wanto ka man number iraratan. Atan na kaibamot iraratan ada say memorandum circular o dino order, executive order. Ayay bawal so maingal iran na tambutso, di ba? Dakdakil mo't so nagagawan untan ya panuurel at saratay motorcycle ya maingal so tambut sudara niya minodified o dino kinustomize iraratan niya klasiran motorcycle. So insibol itan. Likewise, say aga panggamit na helmet. Nationwide itan. Bawal at ating gagimira. Balat, wala amo. Kwan nasayay nito siya ng forward at sikatayo na untal lang concern to. Wala amoy exemption to the rules o exempted at sararatan ya abit laran loy. Early in the morning. Tatulor. Maingal. Sumotorcycle. Yaon tutumbok ada samay karo. Or imuna ada samay karo. Sikaraso advance party. Barurot diman. Barurot ja. Tan anggapoy helmet. Ya sa ikwanda. At singa pamatanir kunod samay amigo dala. Ay pangisipot lad si kato. Lapod si kato so naandid bilay. Early in the morning. Wala ta kasi. So, conditional law. Ya tatawag ang timat.
wala tararatan niya exemption to the rules o exempted ka sa raratay lay no walay untan iran na concern pinablimiran na dumringel agawaya at sakay munisipalidad antayo la no inor iraratay munisipalidad ya man say agaw na say tulor at agaw na Sabado. Singa nagmaliw kandaya motor show o parada na motor yaang gapuni helmet na sararaman so motorista o dino aramay motorcycle rider. Wala nire aka short pan, aka sandal lambungat. So, a lot of violation sa tatay gagimira. Yaaya at tinolerate na saraya kabyangan na law enforcers. Granting pinagbigyan ta last farewell mo't lalante nasamay amigo da pero nun dito lura semputan la semputan la hangga po amo inaaral at sararaman si katuya so papasabida talagang sinagagawad Pilipinas kunda selective justice la at ating gagimira so talagang na agkwanta, wala na talusan. Isanda ibaga, ireya kabyangan na Philippine National Police. Mas safe kuno, suban sa tayo natan, ng sara may imbubunag iran panaon. Pero man tutumbukan, so nagagawan na patuyan, robbery, hold up, rape, tananto kanirang klasin krimen, insan ipalapag da, basimut kunood sa tay, crime statistics na Philippine National Police sa Pilipinas at mas safe natan at sararayan na panaon. Nako, ang alaan da kasi statistics da at ating gagimira. Jad loob na sa kisimba, talura apatiran krimen, so nagagawa. Safe ni kasi, suban sa udsatan. Sa rasunda, aratan niya sensational crimes is araman isolated crime kuno iraratan. Aliwan na talagan na malaknaban nagagawgawa, nagaingan nibana, tan araya at isolated. Panisya nyutan kasi. Statistics na saraya kabyangan na Philippine National Police mas safe iray tutuo natan at saraya na panaon despite nanuneng tayo at social media tano halos agdamot la ipapaway at mainstream media irarayan nagagawa tati gagimira walay karnapunda so luganan mo, particularly motor mo, dahil ninyo video, raratan. Lugan niya, kapantundam lambungat, ang mga lukat sa kaya sari-sari store, wala na yung ibabatik, satay motorcycle mo, no, habol mo mat, at patuyungan da kay paltog, siyempre, nunutin mo, may safe na bilay mo, wala mo't imay foreigner, limaban, at binuilta da, pinapaltog, wala mo't iraramay estudyante manaakar lambungat. Habluton da, iraratay bag. Laon day cellphone na tating gagimira. Takawun da raratay anto kamalaran items awit mo. Hanggan iner, sukalaan mo. Hanggano amayamay ito in broad daylight gagawin i-execute iraratan niya krimen. Pero sandani ibaga, basid statistics limuksab so krimen isanday palapag mas safe kuno natan at sarayang panaon
nan say at sayan administrasyon nan sara may bubunag iraya panahon. Samantalang si katayo at dis oras na labi no agnisim mumpot susakay at sara may miyembro da pamilya mapagpaga kala manununot kala no anto kasi so agawa da bawat agni akasumpot o agni simmabi at oras nakakasumpot sa miyembro na pamilya. Maong niramay manok. Maong niraramay manok at ati gagimira at walay disiplin da anta da responsibilidad da. Yakada mansilungat la at unapon lara ulalara at sararatay respective cage o kulungan daratan. In the same manner, sararatay arumnirang klase na yayot. Ya pagalagala udadalan and then no nasabilay oras mansilungat la unsusumput lararatan. Sa ito no agasimumput at dis oras na labi mapaga kala agkala makaugip. Antula kasi nununutum mula no wala kasi untuktok, walay umbusina, walay untatawag, aliwala. So, liknaan mo. Lapulantid, say kapagaan mo, aliwalan safe. So, kipapasan tayo natan at sararaya na panahon. But despite at sararatan niya panwuwurim sa ibaga na Philippine National Police, base at sa statistics da, mas safe kuno natan at panahon nun say apalabas iraya administrasyon. Nako? Nung yung may vlogger. Yaayan vlogger at pro-administration. Anto agawad si Katoy. Grabe. Talagang marandanot. Gater. Talagang ansasakit. Makapilat na pagaw iraratay siplat to nuan sasalita social media tati gagimira mang create na senaryo manggaway iksina pandural labat sa kaya to wanto agawa sa tanya vlogger pinatida pinaltugda at ipapal sa dalalamat at sararamay tutuon na nadudural-dural o dudural-duralan to da panamagli na sa ate vlog to. Kung papaway natin balot, unsihan da sa tay bayaran. Nako. Pero kailay tupul tumot iman. Pinagawan, tatalagan kakabalag mo't sa bayaran da, tati gagibira, 2.5 million pesos ay. No pigararan manapagod satan, wala ni na unsi. Pero talagan, ame mambabayar at sikaras, sulit na sulit to. So ibabayar to, untalan marandanot. Marandanot tan talagan umpiglat, susiplat. Sararatay gawa-gawa gawa-gawa iran klasin balita nang nangyo natantag kabat iman kabat itanya vlogger natalabat la papaway at amay-amay iraraman si papaway da at social media no antumanayay kagagawa to niya. Aton na jagkarakol na saratay sinisiplatan to, niluluwot to, agmula anta no syupan talaga, so anigway eda bilay to niya. Laut-laut saramay tutuon ng gagamit at sikato, siyempre untan niya talagatan, sakay kaya aset, at dakulay antam, dakulay antam, nabalang ka la. Na burnout ka, lala no burnout ka la, ibalang da ka.
Anyan mahirap, sumatalino wa. Mahirap sudah kalaan tato wa. Lautla no araraya at gawa-gawa irang klaseng impormasyon na balita. Yamang create ka na senaryo, tapyan labat na satisfied mo iman so patron mo. Balagmot kasi. So, impaguman to from rags to riches. Yan, ipanang nang dararamay all the pictures to niya at dumala sa itsura tunatan nan arito kila. Ay, siyempre, walay kwartam. Di, magmaliw kamot ya Amerikana agwa oksinada. Hanggang naman bilang sakikaya baluga. Oh, imagine mo tan. Ay, nako. Okay, doon sa issue, amay issue, premise tayo na naman, nilira at sararatay, ang kapoy helmet, tan, maingal yatambutso, walay nan react at ato'y gagimira, si Napoleon ko sa ikwanto diyay, ang tanong, bakit ang enforcer na puso di man lang pinagsabihan ang mga rider na bawal ang maingay na muffler tapos mismong nag-escort na puso hindi rin nakahilmet kwanto ay nako law enforcers at magmaliw yellow breaker si katuyo lamay ibabagaya na tulpo-tulpo kayo na putol-putol tayo we must bend the law puter-puter mo itaylay pik-pikloon mo itaylay balok tuton mo itaylay si Bindalo. The law may be harsh, but it is the law. Jora leksedlek siya kwandamot. Ba istilabat na untan iran na salsalita ha. Siguro, out of compassion, takaiba damot lang tin na rider, pero aman sukwang ko, wala tayo exemption to the rules. No sa may law enforcer mismo at kaiba damat lamlamang man susumlang nalay. So, antoy moral ascendancy mo, yaman uraloy, tanusik ka mismo at nambayulate, di ba? Katuyay problema. Hanggapon talaga. Selective justice o nagagawa natin at sayan administrasyon ng PBBM. Ba 25 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Para sa tayo reactions, opinion nyo sa ragyon na untawag. Da panamaglay na telepono 0968-677-7070. 0968-677-9000. Sa ikwanan Lawrence Palma, Lawrence Stonebridge, safe iray criminals, gawaan dani Iran Santo Kwan. Unya sa gobyerno,
kabaluyan. Yan ang nangyunatan. Amay-amay iray na involve iran na ugugaw. Ya sikara at na bibiktima na sararatay krimen, na didisgrasya o dino saraya at nanaerel. Wala lamot sa kaya katayakdang ya ama kuryente ditan. Diamond Village ditan pantal mulag. Diyan na tayo impormasyon talaga kunon walay kalukuan tumut itan niya ugaw. Ang gamanuntan singa nagmaliw ya hero ta manaamo sila ilog at insasalbo to ni iraramay kaibaturan na nanamusid ilog pero si katogla ka survive ta akuryente. Sa inala tayon impormasyon at satan, aramay fish pen operators, caretaker, sa ibalita, talapulantid luluubanda iman sa fish pen. Siyempre, nalugi ka mo, no, tatakuwanda ka, or sa tunda raratay fish pen mo, umpaway iraramay bangus, isang databalon mo't lamlamang iraratan, siyempre, negosyo tanay. Natan, sa Chorya, ya pantutungtungan ditan sa tana area, pantal mulag, may fish pen operator, singa si kato amoy ng patit. Napiperwisyo lanti at kalukuan mo't na sararayang katayakdang ditan, until sakay, so abiktima, tato'y gagimira. Based on my information at sararatay tagadtan mismo. Si karamot so singa mangilem manggugut ada sararata niya katayakdang niya magdalabat ira nununuton irarata niya minor de edad nabasigan ira. Pero siyempre nagtitimpi natan walay agawa. Say ko na talagang bangar yung ugaw iman, sir. Bangar kwan. Kanyan panawagan na batla. Panawagan la at sare at ating agyura. Paulyanan iraratay anak yo o dino apo yo. Minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan panangipatuloy na sa programa tayo early in the morning. Early in the morning. Sa ikwanto another reaction bago tayo mang komersyal. Hindi bali na ang helmet pero ang ipaliwanag yung lakas ng tunog ng tambutso. Akala mo Pasko o piyesta sa ingay from corner ng Pure Gold hanggang doon sa Philippine Statistics Authority, dinig ang lakas at ang dami nila kasi sabay-sabay na binobomba ang gasolina kaya maingay ang tambutso. At minodified pa raw yung mga muffler. Ay, nako. Diba? Walay minaso damot. I think San Carlos. Adwarang balitan wala ba San Carlos? Wala rin nananang tayo social media. Walay lapot ingal na si tambutso at walay minamaso da at ulo. Walay pinaltugda. Kala siyempre, barurot la barurot. Bomba la bomba. Makadisturbo, huwag ka na ba, no? Pinadoon tala at ati gagimira. You see? Minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Wadyan ipakabat, malalapot saray manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning.
Magandang umaga mga kapaborito! 7:30 na! Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa! Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod,
5th District Board Member Rose Salina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Tuloy, so programa tayo early in the morning. Kay Bayunisin siya, so amigo yo, your one and only Say Kabusol, Nasaray Balasubas, matatakawad gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot Nasaray Nalalamas tan Mananisya ed Katwaan. Early in the morning. Ayay nagagawa at atiga gimira ya culture of impunity. Ayay anggapula su tatakutanda. Anggapula su singa may ubatanda. At sarayay nagagawan na krimen kanyang mawaya-wayara ya makagawa na krimen o sumlangan aso loy ya anggapoy takot anggaman sikara at nadusa. Alapulantid walaray abuso at pakapanyari, lapulantid corruption, lapulantid irap na bilay, tan anggapo sunanaalan hustisya o katarungan sa lipunan. Kanya wala raya extra judicial killings in broad daylight. Dyan pa namaglay na panggawa na untala ya karumal-dumal ya krimen. Ya aratan at agara undalan or agara na naeril agmat ira nadudusa agara na ipailan na kaso o dino nakulong man lang. Kanyan si Katuya so balbalag ya problema tayo at ati gagimira. Akin at wala ray unya ya manggagawa na say krimen. Lapod agara ang takot. Agara ang takot ya manggawa na krimen ta agmut iralante na dusa. Agmut ira na erel. Agara na eural singa satan maya-maya palabas ya agawan krimen jalabat daluyag tayo na Pangasinan mantutumbukan iraratan ya extra judicial killings agkwanta kasi wala ray policy ya impakseb na kabyangay PNP ya aya at no nakakatungtong tayo, iraraya kabyangan na say law enforcers. Wala ray amigo timo dita nyo, opisyal ina polis.
no nakakatungtong tiraratan, wala may papalapagdaya two-strike policy. Kanyan nanangnang nyo, ya akin at anggapoy umbabayag, ya magmamaliw ya hipi at sa kaya lugar. Numan bilang wala ipasunda, wala install day talaga da at sa kaya munisipalidad, 1 month after asalatan la, di ba? Or walay mamitlo yaman salat na hipi pulis at loob na sakay bulan, taluran bulan, wala ratan at ati gagimira ya singa antulaya revolving door policy yatatawagan tayo yano kasumpal to may sakay unsumplay may sakay next in rank or kapara tumot lamang ya ranggo hangga po'y umbayag kanya no may kakargara officer in charge officer in charge hangga po'y ikakarga ya singa talagang na chief of police or provincial director ikakarga dala ng officer in charge acting kabubukta asalatan la wala may tatawag ang data niya two-strike policy no dyan sa kaya lugar at amidwa so agawan krimen yasinga untan murder murder ya araya at anggapo so pakakabatan at suspect anggapo'y pakaaral at sararatay suspect two-strike policy at sa kaya munisipalidad or syudad nakal so sa kaya mangidadaulo na kapulisan nakal so officer in charge or acting chief of police at bawat lugar. Kanyan nanang nyo, wala ray man salat-salat, ilaratay hipida, wala kayuro-yurong to nilabat. Angga po ni Sakisimba, asalatan lang tampol, nayarin aratan at agagabay mat, nasamay atak sakaya opisyal, nayarin agabata, nasakaya regional director or provincial director or arumnira agagabay na say local opisyal. Wala tan. Wala ratan niya nagagaw-gawa tati gagimira. Early in the morning. Yang ga po ni Sakisimba ya na-install ka bilang acting or officer in charge, nakal kan tampul. Nakal kan tampul. Numaminsan, aga natutumbok itay Republic Act 8551. Ya itermutan niya discretion na sa kaya mayor ya mampili na sa kaya hipito ad siyudad to o dino balo ito. Ta limara ya nomini iraratan malapo ad regional or provincial command or national headquarters no jadda sare kabyangan na regional director limara yang aran untan tumot ada pagka-chief of police provincial director for that matter limara so i-endorse iran ng kangaranan nomini daratan sa chief executive sikato suwalaan na prerogative sikato suwalaan na prerogative yamampili no supay gabay to ya magmali wahipi ad lugar to niya. Ano siya pa kinto, kabagayan to, o dino kabatun to, o gabay to, yaman katulungan to, katambayan to, ada sa kaya munisipalidad. Pero, agong babayag, so sa kaya hipi. Ang gaano ang gapo, so agawa, ya krimen, ya singasamay babagatayon, two-strike policy. Lapulantid, bata-bata system at ating igagimira. Yano aga kursunada ng provincial director imay hipe yain talaga ng mayor or ng regional director
After 2 months, 3 months, asalatan la. Maswerte la tayo sa kibulan ingon. No, maminsan, sa kisimbalang bangat, nakal la. Kasi, amay bata-bata system. Early in the morning. Laut lano sa may pinilinan na chief executive at agtuanta kwanda kalakaran makapan-deliver na say goods and services at saray higher official ditan narirelieve ira. Early in the morning. Ikaw ang dara tati gagibira na sa issue. Pero ayat to strike policy no dwara so agawan na krimen at magkasunod iran agaw o simba o loob na sa kibulan sigurado nakal kaya hipi. Sa itupot tayo natan nakal imay hipi ya si katuso aka-establish la aka-establish la bilbilang na say lead at sa may agawan krimen insan narilib. So back to square one lalamat, imay unsublaya hipi, or no antadalaya walala singgirla ada pakarisolba na sa krimen, narilib lamay hipi, lautla no samay involved at bata na sakay yata politiko. Early in the morning. Lautla no bata na sakay politiko si hipi, at singgirla at puerta ya lukasan tulabatla at wamalla imay sospek atati gagimira na urula relieve si hipi tapian na protektaan imay bata na sakaya politiko ya nan-execute na krimen. Early in the morning. Wala rata niya nagagawa tati gagimira abasi mutla at tabayag timot ya bit reporter na pulis. Kabaluyan, bayag tayo. Taon. In my almost 50 years in the broadcast industry, dakil laratan. So, ang tatayo ya kabyangan na sanay pasikot-sikot nilira at investigasyon at sararata ya krimen. Ano ang mala? Sa ikwanda, solve at loob, pero ang gapuod paway. Natalusan tilatan. Tagmut ira mansalita wala may code of silence damon. Dakiltan nagagawgawa tati gagimira. Kanyan wala ya tutatawagan tira ya culture of impunity ya nga pulay takot da loy tansay Diyos ya si karajad pakaantada agmut ira na dusa tawala sumampro protektad si kara. Early in the morning. Hara may powers that be. Hararatay wadtan ira. Powerful. Ya mangigaganggan labatla at sararatan ya execution na abitlaran na krimen at atang agagimira. Okay. Reaksyon. Kwanto jaay. Magano ani bambalang. Say kwanto ya reaksyon jaay. Singa si karamot di magalong idol nan naantaan dalamay flood control mastermind man resign lara at sama niya task force kwan. Nitan, Kumot, amay ICC. Amay mangkakandak na sa investigation ada satan. ICC taman. Mangkakandak na sa investigation ada satay flood control anomaly tati gagimira. Asingger lara at puerta. Antadalano siya pararatay kangaranan. Niyan agawa timunda sa investigasyon. In the same manner, Senate Blue Ribbon Committee. Ararami ini-expose ng Senator Pinky Lacson. O Ping Lacson, kung kukumon. Agawa,
wala ta, so hanggang sakay at sararaman niya kangaranan, yung patawag. Ara may i-expose na sa 18 na basuriro, ya tinawag ng tulpon basuriro. Ira may sundalo. Wala ta, so impatawag, hangga po, sinakuban na sa impeachment issue. Tantoy, nabitladala no siya pa may mastermind. Si katutan sumakasangag ya rason no akin, amay-amay so nagagawan krimen, lapulantid ang gapo so naeerel iran suspect. Early in the morning. Kumbaga, Mona Lisa. Mona Lisa. Ipablatter mo, nante agawa, umalaba-alab police blatter, they just lie there and they die there. Early in the morning. Mona Lisa at ating gagimira. Kanyan, ang gapi gungguna. Aman natan, siya suspect still roaming scot-free, armed to teeth at ating gagimira. Armed and dangerous. Good morning, kinan Mr. Ben Jovi, Manong Ben Jovillanos, Master Sarlo Gonzales, Nicknock Tolentino, si Kuya Stephen Evaristo, si amigo retired police officer Rodel Edadis Peralta, yawad man at London, kabwasan anti orasyon ditan, amigo na Rodel, Agustin Perez, si Ima Alipio, Romulo Espinosa, Edgar Tancia, Riza ditan ada Mangaldan, Lawrence Stonebridge, Cristina Ocampo, Erenyo Velasquez, tan si Welma Cabico Velasquez, si Lynn Coronel, Joe Perez, Ma'am Jinky Alagadan, na imbagagsapa kini Manong Paul, kan Lovely Mercurio, Rodolfo Fernandez, Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Aray kabyangan na Anos Labat Association, ya ditan ada Barangay Salapingaw, Salapingaw Dagupan, ya dadauloan ng Boss Palang de Guzman, si Kagawad Erickson de Guzman, Tonyo Bautista, ex-Kagawad Pablo Fernandez, are X-Men Jimmy Benitez, Joel Bautista o Joe Bautista, tan si Dong Biado. Greetings malalapod kinan Boboy Kokya, Armando tan LC Segundo ditan ada Kanawalan, Bimaloy, Servando Palma, Delpen Calma. Okay, sekwanan Mr. Ben Jovi, ang kapukunoy political will. Precisely. At ano wala komunitan, irrespective at sararatay natalapos, kaibang man o dino andi politika, dapat ipaksab suloy at sararatan. Si Roger Bolonyosa sa ikwanto, singasamay tulurmat, ya anang nengko, ya kabradda su inatay, awit day padel mismo. So, naamay pratda. Di ba anti-hazing idol, kwan? Hindi, awit damot labat may padel ang kapumot sa anang nang tayon, pinapagpag da. Aman, no talagang minamaso talat sa ati padel, anti-hazing laman. Kanyan nung maminsan, wala may tatawagan dan apa. Apa. Lalo naringal mo si Engineer
Felix Kakang Siap, no? Wala rin nasabat. O, nyalare apa kanto. Agara dimmalan at inisisyon. JJ Gamboa, Belma Munar, Telma Cornel, si Ati Cha, ditan eda palapad Sampabian, si Emperor Buds Vidal, Attorney Alex Norman Lumboy, Fernando Espinosa tan si Maxi Solis, Engineer Oji Cornel Bentinilla, si John Ray Bautista ditan ad R1MC Annex, Don Ramon Bautista at R1MC Arellano, si Ferdinand Perez, kanyan aya so problema tayo. Ano, mangawit kamot na sa proteksyon mo at sarilim at naabutan kamot na saratay gamban nga pula paburla at saray lulis element sitan. Panon tulara may aga makayari ang mga lana satay license to own and possess firearms. Aga makayari nung bilang walamot so untan iran singa proteksyon mo at agmumot na ipaway ta mamablimot la ta ti gagamira so PTOR o PTFOR permit to carry firearms PTC FOR outside your residence. Mangaliw ka at satan, mambayar ka at satan. Saan ka nasa bihay gamban? Oh, siguro. Kapigang kasi ganban manaya no natuloy ay barangay election. Pangkanaw na walamat na saray lawless element. Lautlat saratay gun for hire. Victor Castro. Alfonso Tinona, si Sir Al ditan the America. Alaranan nyo la sa programa na Liknaay Baloy ng RJ Jimenez. Kaantabay ko technical side. And by the way, antisak ya mangkapot manaya. Agtuni pasabid siyak ng amigo manager Joselito ya birthday na samay amigo mi. Happy birthday ada Kenan Judge Claro Carpizo. Good morning ada Kenan Konsihal Dadarina. Ya bukor to'y mangilalaban titan ada sanggunian na saray karapatan na saray nalalamus. Antabay ko technical side. El Presidente Nixon Dacal. Sa amigo yo, your one and only in the morning, mangititilak na balag apisa salamat at pantitiwala yo. Tanjad suporta yo. Diyos ti agngina apo. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Son ang puta-putang Iran impormasyon.